Racoon camp management twasa kuba Racoon camp management twasa kuba signinga Vally music and legend contract eitwa signinga na Vally music y'emyaka 5 turukora nawe kubasa kuba ntu managinga musically financially hari akesho bakavumba yukarumuna mentally physically so elizoba sheme kwantum signinga ababanta mu kureba ogo mu kureba ni Hero Beats wakozireke shongoro cyaka cyekatyo yabaruwe nawe nko mujurizi twineho CJ champion twineho nawe wenyine omweshongozi naza kuba na signinga contract yenda gano munyonu wanje neyitu kandi rwo n'abajurizi so itangara kun camp management twakuteka ho mukono buri kimwe cyo nantuza kukikora kumenga shuwa ngo music yawe ninga talent yawe twasa kwanza ugire twagiye umwanya tugiteko mu ngundi so nani ushabo signing aha nko kuyicereza sime na management wahezo yabaze na management ashana tajebiza watajebiza ntubasa kuhindura igiteko basa signing nka CJ aha kadashaka nakanje gaye iwe ashpene ketakona wesimwe gamba ho bugamba hiwe ngakanzira Peter aka Vally funcheza kuzomba of course abesha muzabinji mpamya buri yomwe of course abesha muzabinji mpamya buri yomwe bashimye kuba nayo ndecho and it's a blessing. I feel glad, man. This is all I wanted ever since. And also I'm feeling glad okubelanga era ndi kumeza yamune bana baganda bantu abakabi bana bo bakabi chakabi necha kabi mnonga waba nodili na bakabi. Okay, so Hero Beats Harmony on behalf of the management, CJ champion nabanda babaru, thank you for making it done. Nikiri kembo sembe yira hani website ninjire waha ko sate kufune misha nebindi bingi nimekuba nani nomanya ngo misha yone katanchira misha nebindi yonyo nimekuba nani ati nichecho we are brotherhood, we've been together since day one even up to now. Tinka kuga hoga toka hoga and you've been so good to me. Nomanya kutura no muntu obwire buringwa ataka kuzuma gutaka muzuma gatuma karwanaga. You have never disrespected each and anyone, you understand? It is not something easy. So brother, I respect you and I'm doing this because I have too much love of God for you know. We are going to do it. The time is now. Nivanyeta chiwewa Nicholas. Come, tell it chiwewa Nicholas. Kozefu aka nickname of the Western champion. amazima. Champion or champion? Industry, Negashi, peace and one love in the industry over the Western industry, around all the Western, as well as music to a Western no way Sierra. Secondly, female academy to Vally music will be unveiling a new management. Nazaku Jibasho Bora, Itakwasa right now, because Wara Wasakobana Jandrabo, Nazakobana unveiling a new management on board. So things newly is the Wasakana Zerenga Bokezaman and Zezo so far, uniting peace and one love, uniting the artists in the industry, and unveiling the new management of the one and only Vally music, the hit maker, Kache. Another thing, I want to welcome each and every media personnel on this conference. Western Media TV, thank you for stepping in. Councillor Amon 256. Mechika TV is in that place by MC Follow Uganda, brother from UBC. NKORE Media TV, thank you for being around by Savage Boy. Top Notch Media by Henry, you're welcome in the conference today. Kola Business Media TV, I want to name Kola, light upon yourself. Twina KR Media TV, all the way from TV West. Twine HTV, na yero waha. Then twine Julius Okurga aha, daily monitor. Na we ya basakobana bahunga video wani kambenga na chako nganya. MC Shukran, weba le kubasa kubana wisha Okurga TV West. Program no munenezerezo Monday to Friday, then Friday na Saturday chamuka na weekend. Zax MC
program ni nyingi munonga step up Monday to Sunday nenyine bindi munonga kandi DJ Zax MC Zax yona narukwasagaye. Yes, amazina ganje MC TJ aka Takoje abindi ko mukumanya, which is okay and under management ya Western UG management. Okay, so right now niza kwicheza akazindaro niza kutandikira kubuya aranwati na mukandi kugamba kaniye nabanza kugamba turaneze kuri aba MC. Okay, nimuza ko yanshura pora kamera ziri kuri recordinga wabanunda kuka tugeze ukoze sawira bwana rero za hostinzi buryo hostinga abayaye ngo wande dakike mwaka tuka baye bakoresha kunya bakumvira amaziga akwafi. Okay, so mkama agenda chikaza kuzasache munonga for the time management abashija bambenda kuzaho Saudi Arabia so kwata mahoro gani so okay Mazina just Mazina ala management CEO Ice Breakers Dance School. Mazina mbanye tabe kibaye why no way yete kwesa. Ore kamera kawabi Minecraft is push radio ukali jana kama yako bila kujengo TV. Yeah, by the number one energy king international dancer Bongo City. Aliwewe. Western Uganda and Uganda National Musicians Federation. Nashindwa kweshangaha one of its kind abavale wine na CJ abanyetse n'abanyamukuru nashindwa kubareba Yo, Dr. Nexon Jinkamunye, Mami Oduze, Benjamin makers, we are moving. Yeah, true. Amazina Nyugago, Maternity Temple, the Western Champion, under Western Media Management, Cancer Among the Man. Omugango Hitmaker, we are here for the one love. Amazina mbagenda CJ champion tinguza nyanya ninguza music yoni ngira bakasaramo na sosora kubaba wingi yomona ni porali management yeni ngira ni nyentine management amazina y'akana banyeta engineer Jovan Kabonao nigashomudetsi onka manyamu n'amakuru y'ishumi a civil engineering profession ikora national water production assistant our Western region kind of wish was it. I'm happy to be here for you. Aza katitu tune mizi Kredo mine mizi wagamba na Yesu kakubuza chidiko nishongeze wanazima kaje terisi. Mazina nira kana banyita Jack Kazire owenye muri Choma. Nashemerwa kubaha bale mnyanya zifanye sire na zikanye yimutire na nyekeho afanye kunda okwatanisa kwa bishongozi wa Western. Mazina na Hero Beats au Tabasa Records. Shukran. Yes, gamem. Neyanziza nyamanya nedohozi wapitankata Arafati Mpaji abasinga bamanyigaza kusemusi wa Arafati Chato wabone chichali kidogozi Mpaji Linkata Nkata Arafati Mpaji ni musajja Muganda. Shukran MC representing TV Western. Amazina ni Shukran MC Kuruga TV West. Program Married. That's a single. We're running out of time. Okay. Okay, thank you each and everybody. Twabahurira mwebale kwasa kuba ni mwegamba hoje ataba sakwana egamba za kwato mufunomisha because mwebukoro wizuba. So munchirize program yanje kunchine today nyineho abakuza kwa atuma bano muri yanjura atwine higa kwita speech nyineho
abantu bace abavuza kwa speech zabo so wale na kwasa kazindaro mumanyigu noza kwa ka speech kati hataka kon katarana na hakwe yajura bikozo ko yajura wano gamba amazina gawe brand yawe kokate noza kuba no ka speech ashoga ya ati banzo garike mu muramo gushobora kwa speech umuramo gwa kitya okay umuramo gwa reason enshoga wenshi tuyaha nabajeta uniting artists of the industry Ningashi peace and one love Ningashi jete raga unity in the Western music industry nubwo muramo guyaha okushanga Vally na kwatagana na Nikiri okushanga Vally Ningashi Nexon na kwatagana na CJ champion no mami je madamu mambo yo business na go beef engoko mo mutakwatagana so ejo jotwe na kukiriaringa this time around this year's neziruku ije myaka ero neisha tuna kuba kwatagana twena because umunyakwe nagirango akekise eshukura ko gatachi Muganda wizana naniza kubuza MC beshamuza tayo wanje kanyanyazi nashemerwa kuba nimwe kandi ninyebuza mnonga hamwe cyo beshongoza abakazi ninyengeranyeka ekyo cyo ninzira bikomora mwana gwe ahari atleta kugira ngo kwatanisa music ya Western kirikuche kandi kiri kushaba ngo twase kuciyaho kandi twasa kutandikira aha nerizo Yonkanye Jackie ekinde kinkwasa kushaba beshongoza batayibanje na mnogo kwatanisa twetukeshongoro kwatanisa konka tukigamba kikomawo nanisha bangu nitwe abakampara babe cyo kureberaho kitu umweshongoza kwa ile posta tori mutayiwe ya postingira wa Facebook wali bayanye cyeshongoro cyori ya mukoroka challenge so nanisha bani tongosani uri akara shoze cyeshongoro cyya kitakwenda oine followers benji okugira wa sharinga ho ndi ya sharinga ho ubundi cyeshongoro kibasa kufuna amani ombantu ninga kumanywa abantu bakimanya kuko umuntu naine music nonja kuja mbywe nakore cheye na ndagari howenka ushange kirikirungi kuko kitafuna chance abantu okukimanya so nanishaba kutankanira izuba ninga shitankana no birobo tubase kwatanisa omukintu ekyo Olia yashoze cyeshongoro making sure ngo at least what has status wa koroka challenge wa sharing wa chikore no nisha chikora kwa nisa kwa tugita kandi chikuyamba music yitu ibyanje ni byo mwebare mnonga nanisha mutero rukaro Yes, yeah. Okay, hey kandi nichi kandi gavudeko agama iki gavudeko wewe mnoka mwanyi na zeka ziri shombe wa kabere mikufa ahawenji niwo ya mumbe shombo z'abakazi kandi ibirije mnonga na yene shombe mwende baye nawe mwencheze mbona abagambera kuja mwena muza kwa speech ko kanye ni abantu bace so wari nako akazindaro mazima mutero zabuza so number 2 kandi museveni nagambera kindi busy Sebe nabanzo deke mukachende n'abashaka ko. Okay, speech number 2 will go on Saxon C. Uraza toko tayido. Nagenda soko kwebaza bona abatute. Ababadde ni bajja mwerekereza bade mwino kola ne mujja waneno. Kyesanyusiza nnyo okusanga nga abayimbi basazeewo ne basalawo meeting ezo badde sikisuubira. Kuba esimu gyewakubidde bakubidde esimu nga bagamba jangu obeeko ku press conference ya Valley Music agenda kuba atwanjulira management empya era mbadde nsubire kusanga Valley ne management yewokaye naye era kipadde challenge nene nyumba ze nensangaga tiimu etuddewo abayimbi pozi nga waliwo omuyimbi managers nezinabye tiimu eriwo y'abayimbi ekimpa amaanyi mangi nnyo ekibadde tekiriiwo wano mu Mbalakozi ndaba omuliro oguliwo gwakwezala wanze nsingo no ekyo kyandibadde kirungi naye lwakuba wano Embalala engeri gye tukivugamu ate tukivuga bulala nnyo ne tukiteekamu feeling nosanga omuntu akituute pasono nnyo tugezako kuba games eri naye ate bwe zijja wano zikyuka nosanga tukitutte pasono omuntu nanyiga nambeera akasajja ebyaddala nga tebeebuuzaako ndooza ensonga kyolaba abayimbi abamu tebali wano kuba nkiwa waliwo abagamba kati
nze wavale ngenda kunoonyayo ki, awali nekeri ngenda kunoonyayo ki, awali sijje ngenda kunoonyayo ki. N'ataba mu kidobo essanyu kuba mu mayimbi kibadde tekiriiwo. Kyo kintu kiraba bapromota nabo bapromota bawano babloga ba MC ne ba DJ bebagezaako okukwatagana naye bayimbi wabaddemu enjawukana nyingi nnyo n'ebikono bingi nnyo, ntalo nyingi, okwezala wakuba kungi nnyo nga sigamba kwezala wako promotion n'okwezala wokwaddala ng'oli agamba nekiri waali boyi nze sirinyawo, awali sijje maani sirinyawo oyo nze namusooka mu industry njogera ntya naye nga bibiriwa n'embalala. Nange kuva nendaba kikyuseemuko abayimbi n'abatudde ku ntebe zezimu simanyi oba mbadde mwetenseza mukola akabiina mugambe ffe katukwatagane. Nze ne gurupu z'abayimbi zirimu naye zaba zanduulu kwezala obuliro nakuba ono ate nga byaddala nga sigamba nti bali mugezaako kupushinga entertainment anengamba ezo gurupu kanzirabyeyo bwekyo sizifaako nengamba kankoleki izo gurupu mwendi naye soogera n'okusitula musizitunulamu ekyaligayo kyesikyalize nenkeryalinga kyati naate kino kiba kikomyewo mu mbalala nga kikomyewo mu western nga kiyinza okubeera bwekiti. Badde nsaba webba bakungeera mukunga abayimbi abalala abajja kwegamba abayimbi abato abajja nabo balabireko osange nga kisobola okwongera nekibeera okusinga wano. Next time tunaba tutudde kanakafo kabenga katono kabayimbi kabenga katono nnyo nga tusobola okujjuzaawo ebbaala kuba nze ekyo abayimbi abali mu bbala bangi nnyo tuyinza okuba situwera nakonta wano tugezeeko tukomyewo eyo laavu babeere bangi kibenga bwekale nga bwekitandise bwekiti kibeeremu omuliro. Omuntu tulabe kati shokula ne wabeera wano ngagamba entertainment ntandikire okupushinga oluyimba oba nange webeera ogambe ntandikire okuzanya oluyimba. Fefe nyini abayimbi badijje tubataddemu enjawukana osanga nga nikiri tayagala sijje naye nga nikiri ayina badijje benga mukaaga bakyalibe kiba kikosa sijje badijje bagamba akakyali kalina ezalawo kuba bawuliriza oli ebigambo byabagamba ojasanga ye nikiri ebigambo byabagamba byawukana ku bya sijje nga osanga oluyimba lwa sijje n'olwa lulungi lutya mubbala tibagenda luzanya balina mentality eri awulira tugamba ate abayimbi tukole emikwano zigenda bagamba amazima abayimbi bawano tulina one problem badijje badde musiba promota twagala banoonya nga tulina luyimba nze nange noonya ng'olina oluyimba nga just onoonyeza ku diyo ya luyimba muganda wange oba tolina majasi kulabawo kuba ku bantu badde tolabawo lwofunye oluyimba lunoonyeza nange bwojjawo okusaba amajja naye nga tutandika leka emusi kufuula ekyaliwo dijje kufuula ekyaliwo leka kumunonyera omwetaaze kuba ye lwakwetaaze naye ajja kukunoonya nate lwomwetaaze leka lwoba kumunoonya lukamunoonye ne mumirembe mukuba ekiboozi si kyo zesanyuse nnyo ebirala ndoze nja kubyogerayo eyo mumaaso gye bujja ne mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, muwe ku bugalo bw'amaanyi za CMC ensonga zezazirambulidde bulungi nnyo n'abanyonyola ate n'akolaga nti n'ebirala bikyaliyo tuleese endala ejja kubyogera mpolampola mukyalo nomu okugulwire kumwe sebe enkuba egenda tukuba we running out of time ningalizako speech ey'omuntu owakashatu ogwende bamweta his mic his choice MC Shukran kuruga aha TV West kama simu taka kanadai uko karanga yako ihe na kutize ujauna mana kao kamsa ko galanda wisi ngochi ndibaza kusima watu mwenda bija press conference eji na udabe ndia wambetebili ndia kamunano wabishongozikane ndia of course nanamboromo kujangeberaga nibiza kugenda beho n'abandi abayahiye murebero icyaba kiriya okubanza kusima nibaza kusima mwe n'abishongozi because ozoka mubamani muhango munonga ati waza kubana abishongozi abine hits of Uganda nobara aba Central na Western Uganda ubwo nomo okutangwi nomo okukomera kandi as well message yanje niwe ko nanyinyi kwati kubaza
Dogo Site nakimanya, Big Baye nakimanya, Vally nakimanya, Oguna tinata okukimanya nyonyi nkola kinkubaza because nanyi position yindo munanyire himkoma naya ngekesho ngo kibonire no cyakuba kiriwa DJ ko gashita kuzambe at least I try at chance cyabuze kurebwa at least ngakigamba ndeno no muntu kwa hero nabasa kukironda akirebe eco nikiri na mpero bushurizi abakire kabe bitwe mereketo ya position ziturimo abo abakire kace because to kamanye enchakarendo elizando chakaitendo kokana basa kujo muntu ndijo kandaze kokakanaze ho iweshuka no abaro inita no soyi wataho abesho kuzaba inecho yambereho ninga ndio binokora iwe na yeka yawe tine muta abokora abanyamahurira bajya tine muta kugenda kurondo mu cyo kuzo muko weye munakumiyo interview tine cyane kigenda kibabiro amaze kokana boni basima kugira ngo bafayo media zizone zikandi bafayo barondo mu shokozi n'abarukireho n'abarudibija bakoromo rw'amani kanabesho kuzabo umbanga nabwo ndi umucyo ikintu semera mwe baba ikorogo muno then message yanjye ngire wakabaka Simon recently the video yanyu ndebishani byo kabana besho kuzi bakanda kuwa kikamba the president wanyu ni Kenzo konka on list emwe eshobiro banone banjoga kampala beshobozi mugenzire prime minister nabanja ya akasenta ko president wa Western Uganda I don't know endo barake mnikobuza timanje ababeshobozi in a message wa barabizemu kugendere mugambire because actually representative wabeshobozi bawe under you timanya sente zo kuzizire nenge yo ni kozi zo zizire koka shobore because abesho kuzanda jamuzizire then ikiwa representative of Western Uganda kuzizire in a project ko inabesho kuzoga bireho in a project ko tireho then yake rilata bireho then ndo kushabesho kuzaba bakakira kare kumara ili kubasaka confidence yo gamba because oina abantu bochikirira I think that's more better. You don't get a value. I will be basic one. Wow, is there cool? Why? Ika bodi ni nakarumara ukamenda besho kuzwakiraka iyo kumara wale presenting gaje and then wabo inecho chowa chachireyo kibasa kubayika echo tsaku yambabesho kuzitukora namani munonga bakumanya nebuba kubalimo tutatagwireje bine omwebembezi akwasa kukira kanyabo akalisia amuntu ubakwe niwe echo ni kutuma on behalf of our industry going up then those tiktokers wokuleba omwami profit when mukoromo nogwamani because echo chokulecho wachikora muchallenge chikama tubiti kuno kandi tumuchiri bantu baro bajukulya abantu bitu kyo industry into tubasembere n'abandi tubaho because nasha ngece shoboro cyakari ninge cyasijya amakitoka kwa followers of imitwaisha na twafuna abantu mutu warugumwe ukaza mengi ngece shoboro echo turasakindra amagara go muntu for example echo shoboro cyo mwamyo cyakachekache akachekatyo chitrenije mnoma TikTok why because buri muntu ine following kakwa kapsteka chekito charaga TikTok chizomba so neyo biche aturashisho bwire abesha kuzini basima meke twamuza tukore hamwe ora gari nikakosa tembele ro because nimechaka niwe then umwe njya tuzakwata tsakimeje kuza ukatari zinzibam ibigambo ndibam konka ikikuru no mutima neyo biche kama mperuchi. Okay, wewe mnoga MC Shukran kuka abanisha bangu wafuna kazindaro for the time management tubase kuba inshongano zirukiriza tubase kuba tufuna akide kigarakaho so nasigaza abantu bace umwe muri bashatu kumbata kabashikirego bikamanze akazindaro katwara be president wabishongozi kabaka Simon
obase kuba n'ogamba aha mulamwa gwa today, mainly main purpose omulamwa gwa today era ensonga ezikulya tuzifunire pulesi yazo nazo konka mainly today gamba aha mulamwa ogwo gulumu gwa Valley Music Unity and sort of some September tonight to be a Thursday reggae nights. Mwinchirize akazindaro base kuba inkaha asigaza y'abantu bana so ekamanze na Nikiri Kembo amasente bano yakorana. Thank you. Time management Yeah, true. We will kumpa that recognition. Amazina Nikiri Kembo outa Western Uganda. Ona nchi kusimama nchi chimubambi. Ni Simba Valley first of all and the media houses. Abishobozi batayibanje ekintu kyo kyekitwire mu Uganda all along nti itwe nyowe ekintu kikwata arusi ya Western Uganda nakole walikwenda kukiteekamu ebintu by'ekisunu nena n'ebitobere ebikufeera. That's me. I need one love. Nyowe nikunda one love kandi ekitwire abokuba obubiri bw'enyuma ninye bweshobozi wabakurako ekifu okashanga nire ubushobozi wenu. But nowadays kukitenzera ekikola ki okukimenyerezaho kikumanyisa ngu omuntu alina to implementingamu ekintu ekitwirizano yanasana nti obutakwatagazibwa beshobozi bwa Western Uganda olina okutukaliza political beshobozi nobo kaimu ekikindo okashanga DJ MC nabo nibakimanya okuhata beshobozi kubabatizamu yanasana. And we should be moving on the same pace. DJ Abano, MC Abano, Meshobozi Abano, Babel Batambura, pace near. But Okshanga, Tapata, and Saint Commission was to get a minimum, Chatugara minimum. And I want to thank you, brother. One love, bro. You know what it means, Okshanga. If we have that unity, to our twin, what I'm saying, you're going to take up on the Kachikatio. Oli akakora challenge omugambo oli akakora challenge omutesi oli akakora okashanga omuntu wena yashoze ekishobotya abantu abeshobozi batayiba obabyo nabo oli anapostinga oli anakora challenge mwene mukagumana gune egenda sana nka akoko kuleba TikTokers now okuba lero batu gezaho kuleta ekintu media houses okuba lero bagezaho kuleba ngo ekintu kyabo kyarugayo ekyankole yanasana na nituhataga mani kongere mu bintu tukapekwata koko baleno bateka mamani na nitukapeteekamu mazima the best artists because abeshobozi tubine nebeshobora they have got music. We have all the qualities to be the best artists in Uganda and all over the world. You understand? So nonisha machimwe abeshobozi muri bridge Bokatu is a machi. Bokani yenda chikachitangirali tu na niwe chikushikeho. You understand? Kandi okuzana wabatayiba you want to kuichiriza we can do it. Nichimanya kwa batesa bayine ko kwa mukoleba ngo kibazo kutabasa. Niwo biki. Konka yenda kugambira ngo you are in the wrong way. Ite twachitandika nokura lokuri kwajura tusapajura na isakatanka ino mherezomi ya hendra ikuna babe. Abamwagire bamwanga abamwikirize batambara kandi yabasya abusingu. So we have started it. Believe it or not, we're gonna make it to the top until that's the reason. Oshtegenda Mumbero ugaroni kirikebo webale mnoga moderator Jack Kazire yagambala kintu ky'okwegita yoba ntume nenkunda muno okwegita kwegadanka ekyo nekyawo Kazire konka bari wena kumananye shika konka naza kubaji konka nodi kuza kumanya gita na bukache kandi nyine shonga abwenjisheme kuba nini nyegita nachi n'omuntu so okwegita nikuza kumankuba kurubo ukanyoniza kwegitana n'abantu abari kutambura mu kicendekani omisho iwori cyo kutambura kakenyima iyo mu cyawe cyo okite tuza kumatsongo misho so ebi bintu byo kumango ni leba nyokanye tubashira kunyama so ni enshoga bwinshi byaha abo kugira ekipreza ya bari
kugira mu cyaro wanjye munonga imiryango kuko twena tuguza music tuguza nyanya kandi music icyo nimba so kutukita niwe na Noha na bari mu bakwa tari kugira mu nari cyaro wanjye imiryango konka music so okwekita nshemeye kuba ni influential ngabo nshemeye kwekita nachi na TikTok na MC na nachi so konga just tari kugira ngo nebyo kumara kwekita na buri kwekitererwa ene chindi no kwegera hari kuyomwe kegera hani kireche ndamwejereho bari music ayishime kureba munonga karebo kwaranjereho engineer Giovanni okuko no nabyatashwe kuzora munonga bisha karecha aranjereho akazarwe ishoro zokire so Giovanni oine kunde ukajo trongo mrasta wanzuri ngokunji ndo tonga we na chikorati wareba utukega reso aza kukarebo ukareba bare music okugenyo bare music ashemere kureba atatire hit nani jati notikisa kumanya kita na bakacheri no tire hit so tori kacheri I congratulate you once again. Ukoshemeye kunde mukagiro. Ngo murasa. Afutine bwe, afutine. Kidaro kundina ningachi. Kubanga competition yero business yitukora niki? Competition. Nyoti kuza kumaha kareba dogsite ayiniga kayakanga muto murasa yakunda byahegaye. Tukamane bintu nebyo kwegita komye yinde kagende. Atero mchuchua dogo sembali no kulumba kurabye kwigari naye mu ndongo music wachenga so TikToka wareba nakwesabaho umukuru mu mwihangeri akagira ati nawe singo orabira wara kwagamba turugana zechikofia nange warwade oneka tako waboneswako bango netaga so TikTok nani kwetaga nani zakwesibaho kugira ngo ngire kina kufuna kubanga business yeji ya dine ya competition isije cyane kwasa kukora nyeka rasta jajja kasada tu kwasa kukora weka Giovanni no bwa na mishoga zokire kuma kai music to kwasa kukora weka ukamara ahasigara hero band big up for myself bari kutera duni ati niyo tochirikache mwebari ndo na barikache Thank you so much, Western Uganda. I'm so happy and glad to be here to Ankole. Nashabula munonga wishi ekintu kya Vally music we come together. Actually, we've been missing almost a region, and I believe, and you know, which is a kind of Pamyango. Shako much than Shako Machiti, everything will be fine or go on well. King Chap de la Bavinji, now when you give your command, may God bless you everyone. The engineer. The engineer weza. Kaya very brief yeah, wakechojwe. Sitotse kache. Na kweli ndio bana bisha wote kachela. Okay, mwe bali mndonga vitu batumwe so muncheze mbase kuba nimpa main artist wa press conference eji that is none other than Mr. Kachekatio, Mr. Kuinomulitano, Nerundu Winchi. Whom are you? Whom are you? Well, we got a okay. Vally music, it's your time, bro. Yes. Hata mkeno mwebaza, mliwishe nisowa. Na mnonga wazumbahamu. Na mnonga wakanyamaba mje. I'm sorry.
mwena mwebale kuliza yakazire webale kukwata flaga y'abakazibona mu Western region baza wajja kazire na nyinda abicho kulibero cyangwa munonga original n'abitwe nitekateka twakwatagane kikumara reason why nyinda twakwatagane koko tegeka system ya music industry mu Uganda yona tujya namba ya kabiri number 1 n'abaganga okay bakavimba munonga wa ka extent yo kutweta ba regional artists kandi biziro witu like twatwetera na kuri they only come here, they first come here then what tujojero mukaza ikola swat regional artists when in the actual sense nimeshongola regional language and they are still in the same region which makes them also regional artists. Man, I mean we can compete and make them number 2 since we are number 2 now. Tuyemunebera zanya n'ibindi bahura abana bakora byeshongoro twabikiza kurenga amahembe gende. Very wrong. Twira munonga ni wabanje. Nitekateka ngo umuntu wena upcoming artist. Ani ni abeshongoza kumanya abakugera ati. Ari wewe nexoji kamune bya zango taxis. Toko ya sante ko taxis. Big baye nabeshongoza barukiye. Now, bonga upcoming artist. Baba taka get elected na nabeshongozi abine chibakoze. They are not going to face what exactly they have to face. What do I mean? Ababeshongozi upcoming bashobora testinga high test ya hit. You are going to kana washa umuntu bamedomo shongozi. Nobako atakambi akajua kamera wewe bamedomo shongozi. Abo bizo bam abamechwe no shongozi. Okay? So, we should vary it, then to kwatagana. Nyoni tekateka ngo kwatagana, okusindira dara ko kwatagana. Nza kumara wewe. Bari abaya iba Kampala. Tuba kusina question. No. Bari mbeshobora program music. Abenje management. Bari kana na expect yukushanga they are releasing hits za 4 days. Do you get my point? Abantu abira tumara bakora music ubu chumsa ilejo. Ishaiti bine shongoro bisya. Mazemye zebiri tukumanya they are not playing anyway. You get my point? It's the other side they are fading. Now it's our time. Don't go take a take. So now, ndajira kwa vile ulingwa. Nienda kuanza kwa za kujomwe. Aya kwenye challenge. Niweze kujomwe ya ngireje shogoro cyanje uha. Because this is the shogoro cyanje kubanza. Nibaze nikiri Yo Beats is the current biggest producer in the country because he's the one with the biggest song in the country so far. So, kwa wachiba yuinga. Now kuteka makasete. Kasete nikenda disati za kuchukuzia misho. Majangu za kusinya mashobe. Talent beats smart. Which you watch. Hard work beats talent. So, nobody talk about hard work or kajirichwa yonjira mukujira. Echo twara kitira kuchaka. Otherwise, chimuna na bless. No wasa quotation from nowhere chabara. Kokasti yuti kuchiza mugoro lake mujecho yawe style. Bakushakawa mirorio utaki because what arati ya hard work. This is what I'm saying, man. Yenda to implement hard working kwatakane na chireka ho nongesira. Agete inenduka kwati kufa engale mwete kuna wamunga. Okay? So, kwatakane, we can do it, man. We can be the top artists. We can get ourselves on the national team of this country. Okay? Tuwakafikia national team, tuwasapoti shukuli substitute. Ukali yawa niya yakasha tu, ande na natu nwa yenda, unawa soga. You get my issue. Auturi, na wali bahenda. So, tuwanyanzira tukosi utakwatagana. Nzaku kosi tukoma kajuja chatinga mwe nga wachara ulidi batwana. Then this boy called me a name that I never liked. Thank you for this good music. Management. Yeah, management. Racoon camp, then Uganda. Racoon camp, then Africa. Racoon camp, Uganda.
Akati najya kuturumu okutana na tabati niyo songa kwa chini ndio kuja night because ekikuba safuna kuli baza kufuna ekitomu mushawo yange nimba chi tina chinkuba but then abeti ekitomu mushawo yange bikwenda ku system yito yabe haliya y'abaganda za national team tumaisa mtinyo ekitomu mushawo yange at least ni ekitomu mushawo zabo abakucheta asonga zichitala so bindo mulito ni mamu na hano tuna basako aba kushakete chikuzagamba bindo mulito bine moto yao ya for God and my stomach that is not me you get jo kwa sababu ya kadeti you management in Canada then for God and my stomach akakuja kumanga you no yes it's me na enrichment but then chiku yale wamesha kushare na you as long as not you hata kadi mtutwali yote you get my point ngumi ni bakuna mlongo mwana Racoon kama na kila mtu kumejomba na kukuza ikakaa askas okay ebintu bigambo bya Vally music sana aliyo aine kibuzo chona alikwenda kubasa kubali wachenga Kim Mr. Kim Uganda aine kibuzo ine choma na kubuza nchini Uganda aine kibuzo okay ani mbuza bisa Vally music ora nyowe yejongwi akatoka mu mwaka 10 and I've been the manager kwenu yona bukan kasana manager ni bosi ni mweshongozi wapa dayo ni Bernardo pesi hapa wa kiko shogora ni bukisha ukoro ni kubanisha so kwenu ona akachakara wale na kama bukize luga Afrika kayo yitswena nani wakansa ni nani kuma ni mweshongozi wa aha so unaona hichi kumaliza kwa pale so this time around the things that kuja ngolea na sababu sasa ni but kuna kambera ingecha leo na provide ni ngapi kuweza kufanya mtu wewe I mean hamya watu ya shares let's not just talk about it can you expect it now achobi nji faida wale mtali ujoma ama tukija kufanya vitu kwa tino wa spirit abantu binti they support us but kuna kwa kwa jambo yeye na shule mnoga wakati na kusha you get my point so now tunekuchikuza tukatikia sana tuko sana vodka ni nenda tujete the biggest management so Vally kusakuba Western okay then our yoko as long as you can support as long as you know what it means as long as you know what it takes kwa hiti as a new manager meanza kwa okay wewe mnoga juba ndawa kama so abamu design chibuzo niga niwe kwenda kubuza KR Media wewe kwa wewe ndio wani wewe mnoga wewe ndio kubuza Vally music mzoko sasa kama hivi okoka leo ndio wana wale wakicheza mnoga special aba usoni yo joba kweta unit kuno karikacha Vally music hizo yote ndiye akora nizaga on behalf of Racoon camp management na Vally music yaje na kunia bagiga kukaya babi hatia bagiga kweka ni aba tabi no mutima gwa Racoon ya Western Uganda na mnoga muri music industry abeshobozi eji management for now to the Vally music Western tena no kan sign nje konka ebigenderwa bitu bahamba mnoga omuliro utarwa hale nomuzako ya signing ngodijo so kubagamba kureka twikira omwe ahandijo wabara turonda talents turonda ndo turi kureba ngo twamukwata utukagira twamongeramu nagire kiyagita ari entertainment industry niyenda kubashobora Vally music ende gambira itukwatire wonka Racoon tukoze project ya kacheka cyo mugireba netambura turinde na project ndijo erwate yashobire mbagetaho mwayu nitikatenga mana n'umujimanya yatambwire ya TikTok yene kora kurungi na nani ufite ndijo yo itungara ku twine na programs zeswine nitukora na events na mbona event yitwenda kubanza futandika nayo gukora niza kweza press conference nka management tujibagambere nitwenda futandika gukora events kuko kuchira munonga niza kubanezereta talents zitu z'abana ba abana bitu bahabinde talents kongeche ukubura muri kimwe ukubisherezamu promoters uko bakora ndigeze cy'abantu bari kumenya Vally music wamutimba ukamuranga kurungi ukahereza brother Kenneth Kirango akamuranga abantu nibije bamhaje
abantu bakunda good music kandi abatajyoyire ukunda music yo Nyankole namwe n'abakweshongora Nyankole mugumiza mugire muta mu beshongore Vally music ndi kaberesha age 1 tokizwa kumutera simo ko mugiro to yitanga zingana Vally music ine management kandi iza no kutora mu shogu basekwa ni bashomera inamba za management ezo nabasekwa hotelaho in case no wasako yo shogu zimunda korapo Vally music tachibimana kugira ngo ndebe Vally music ine voice no dete kumpenza iyo music azari kumujya tene mwana uricyani wange ikorabo pakorabo no omutwa kwa ine management no ine gamba na management wawe ine cyo kwetanga mu shogu noza kutera na base ejeje na matorajero wao noza jikosa online noza kuteka wa message ya WhatsApp noza kutera +9 0 24 agenda 04 54 94 noza kwa nogamba na management ya Racoon kandi jigake +9 ejeje ya WhatsApp +9 02 40 45 49 4 dene na bela teleho wawe in business niwe ile choko kwenda kujero kwa kwatangana Vally business na zafuterali 0752 77 3446 noza kwa lokamba na management ya Vally music echa ile sa press conference eji first of all kwa kuyo kubanjura management ya Vally music kandi na majibanya Racoon no wasabu jero na handi bagara social media hano zone ho YouTube ho Twitter ho amwe na Facebook ho na TikTok eliyo kunyera kwa basamwe nabisha Vally music aline cheshongoro echo training echo ho batenda kacheka kyo kandi abantabinji batwe majirangu Vally music taine chanagaze hadi kintu nyenda bashoko zimwe n'abanyatsi Rwandse nabagenda bakweze cyo kurebera mwene burakicu biya direct stage skateresi yona linka wanyetegereza sekuma sabu bobi leki barukubashamira ngutube cyo cyabagikaho ikintu kiganda bashoko zimwe n'abanya engineer Jovan umutayenda kujya mu katero mutesi konkano ngareza hoji abangana tubakanya nece umutureze nece so oburambo rubwanyu kabeshongozi okuprovinga longabanda abateka mukora ate kino ngariza hoki ekikongire kusero kamaza wabwebuza obayetegereza mureke bo bagume bategereze kimwaleta jekazire ko latere nyunguri etaka mazire kwezi ba warukodije kinekesho mu studio kokota kire kula kuko ine cyo kugera ki icyo kugarizaho aba bantu bakagase mutubasa gukora ki ntubasa kuba nyoka lebeche shongoro cyakacheka cyo comment seza bizuru wengiki bakugira ngo ekacheka cyo yidi kongano ngariza hoki komo mu yotano bahare kandi ndeba na huma ine koraki netambura negera kuruti abahajisubine abanyangore n'abakika n'abadoro n'abanyorobe tikakitire kuri service yani konkano mwetanga icyo kitubura muri promotion Racoon campaign wo wale itaga promotion noza kujiko technological aboko ushobora tuzireshita tubi ebina gamba tunabigamba on behalf of Kasara Amoni na bigamba on behalf of Racoon management ngoko nabagambe kugira ngo tuyabagiga muno kureka twine ideas ziri kwasa gitari entertainment yitu ikabasa kugira years mwebale kwisha ababasa kwisha abanyamakuru mwebale kandi twasima twashemerwa kandi content bwo kumwandikwa atari mukimanya mureke tukiteke abantu base kurona music y'abantu bona abanya abona bine good music Jeka zira ine good music Engineer Jovan ine good music CJ Champion ine good music Vally music ine good music Ningiri Kembo ine good music Doctor ine good music Kawaga Saimo ine good music tuine Doko City aliwewe ine good music Ayeye ine good music Mweba ni mnonga chuma akura sababu kama kama ya basha shura ito tire choko basha shura haba teacher kukabula takenesi mweba ni mnonga kuisha ine good music na wa ine good music baina agambe baimwe kandi itwenka Racoon camp management twasa kuba Racoon camp management twasa kuba ntusigninga Vally music and agent contract eitwa signinga na Vally music y'emyaka 5 turukora nawe kubasa kuba ntu managinga musically financially hari akesho bakavumba yukarumuna mentally physically so elizoba sheme kwantu msigninga aba bantamo kureba aha ogo mu kureba aha ni Hero Beats wakozireke shongoro cyakacheka tyo yabaruwe nawe nko mujurizi twine CJ champion
twineho nawe wenyine omweshongozi naza kuba na signing contract ye genda gano munywani wanje neyitu kandi roho n'abajurizi so itangara Racoon camp management twakutekaho umukono buri kimwe cyo natuza kukikora kumenga shuwa ngo music yawe ninga talent yawe twasa kwanza ugere twagiye umwanya tugiteko mu gundi so nani kushabo signing aha nko kuwicereza sime na management wahezo yabaze na management sashana ndajebiza wataje bizeni tubasa kuhindura igiteko signing akasije aha kadashaka nakanje gayo iwe ashpene ke takora gamba ho bugamba hiwe ngakanzira Peter aka Vally kuncenza kuzomba of course abeshongoza bingi mpamya buri omwe of course abeshongoza bingi mpamya buri omwe bashimye kuba nayo ndecho and it's a blessing. I feel glad, man. This is all I wanted ever since. And also I'm feeling glad okubera irandi kumeza yamune bana baganda bantu abakabi bana bo bakabi chakabi necha kabinonga waba nodini nabakabi. Okay, so little bit see harmony on behalf of the management, CJ champion nabandi babaru. Thank you for making it done. Nikiri kembo sembe yira hani website ninjire waha ati yanwara kasinga n'ikondo wewe wachamwe nina baisi stewa kana matisi da ilo hata kawa star na alika ka star CJ champion nabanze ko kaze mukurondo muri kambaro Vally music nyoni za kusayiningira aha wenshonga yo kugira ngo ninkwendeze birungi okutere ndongo abantu bingi no batekatekanye n'obuzibu n'omushijo ubwo buzibu bunyine niwe no kugira ngo ubo mweshongozi wakabi kandi bimwe muri ye no muharana ngo abe murungi ni muharana ngo aterero burayi amaze kugeri akashatura kundugo yasimbura ate myaka itane jya heraze kwera and big up on yourself Racoon management umurasa reka tumusayininjire asimbure. The time is now. Nakutera oni izine ryanjye ryandanga muntu kumanga kwendeza. Umwana ezera. Kumbe. Aha, ati nizobye makarebwe. Amazina gego munda. Owa basi ya ruhanga umugango umugango bakweta ko sate kufune misha n'ibindi bingi kuba ni kuba nani no manyango misha yo ne katanchira no misha n'ibindi yonye kuba nani ati ni checho we are brotherhood, we've been together since day one, even up to now. Tinka kuruga hoga toka and you've been so good to me. No manya kutura no muntu obwire buringwa ataka kujuma kutaka mjuma gatuma karwanaga. You have never disrespected each and anyone, you understand? It is not something easy. So brother, I respect you, and I'm doing this because I have too much love and God for you know. We are going to do it. The time is now. Nibanyeta chiwewa Nicholas. Come, tell it chiwewa Nicholas. AKA nickname the Western champion. Amazima. Champion ni wa champion. Kama nyichi kumenda kuna kule benki iwe na CJ. Okuwa. Anduka mtandera. So mwebale mnonga mwena abarwaha kandi mwebale abatsainingiraho hiro mwebale mnonga mwebale music kwiciriza kusaininga contract maza naza XMC yawe naza XMC yawe behind the camera zenyu ngokwe mwebale mnonga CJ iwo tuyireni itwe kandi tukusima mnonga mwebale mnonga Nikiri Kembo kandi ekindi kwenda kubagambira Racoon camp noza kwichiriza ngo nyina mani nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani